ijo nkwatire side age yarse yes saya nkore media team bora chira dekora to si twashaje ikintu nchikore go mugari ntwana tuza sasa nyindu kwateje mwenye yes kandi nkaburijo kore media Uganda ni nyine Beazini nyine Asumani nyine n'abandi Sky Nana hariyo mfiri dogwe na Dr. Jestoro Jepine Bowazi tukakwebwa Bowazi ke kandi abo bonana ba stakeholders mu kore media kandi mukutoka kusinga in fact ni TV niyo nico ndigambira abantu by the way so nyine Beazini kandi rizano ni kubashobora riteje bakwita AdSense ningashi abantu bingene bagezaho gukora YouTube abantu bingene bagezaho gukora YouTube kandi bija baremegwa reteje kugira ngo wegireta wotajine YouTube tekaba verified kandi imeneba bitajyambura mwa kuba let's say kaje ngo yabe inakasete ke gukorera tukakareba tukagira cyuwa aninga so ejireta nkaba in fact aba creative child kabanza kubura mushane kabanza kubura yamuteganisamu konka ito tunjire chance yija kandi yankore media ejire fact one orebaje nkore media production with DM Swaga Mbarara State Uganda bus park room namba 50 iyo box 16 Mbarara State Uganda post office opposite Amazon building Mbarara Uganda so leta ni yeji kandi bakagisenika ku rugo muri UK ndeba Paris International kandi yarabana France yazo mu posta ya France so no ni nanka mpango ni step mpango ku kandi leta ya mani abo kuba abantu bingi bazibire gukora set za YouTube in fact abageza ku YouTubinga kwa Carvage nata kumango verification nene ikora kinene yitaba coordination nibadisindike mirundi bakwa chances mirundena then yabura hono wawacirugamu konka itwe tukatunga yo kubanze kabura then akabiri ni yeji yabasize kwisha so nebesibire kandi nejo munyo yabinje nibabuza ngo leta gine yijeta ejireta ne bagikwata bagiteka mu poster poster za heru then abaheru bagireta mu nyonyi bagidropinga mu poster ya Uganda then poster ya Uganda dropping ankai watchinga Beazini aho kuburi aho in fact aho kuburi mu poster yo atiremo yo atiremo so ni yeji code ba YouTube amwe nakwenda kuba ba YouTuber kimanye ngo nuko kireki gireta wotajine to gukora ki so nebe ine code kandi noreba nene kwereka Google your AdSense personal identification number pin ne kusinchira pin intera disclosing konka online tandikana 3 so no tandika www.google.adsense then ojikora ki ojitekamo step 4 jitekamo nora thanks the Google AdSense team so kandi jiniyo AdSense niyo ku monetizing YouTube niyo eri kwasaganya munonga ibintu bya YouTube so leta ni yeji kandi kija kandi ni mangu harabantu ako abaje bino buzubu nko bakwenda kubuza nejeta bici yuko atagana nitwe ohire cyo kugira ngo tuyine nkore media kandi nitusinga yo munongo mu bya internet aho mu Western Uganda wanda gukora YouTube channel yawe kugira ngo nayo ibase kuzamapu ibetere namba 055222 abantu bije mbani mwiragura computers mu buraho mwazigura konka Beazini bahereze namba yawe in fact tukora all media platforms zikaba successful zona na tukira electronics zona computers MCing kweshongora kumanaginga 703 in fact abantu batabumanya namba yawe bahereze
reka kakwata kamera uje bahereze je bakureba yo ati nyine kuya yo brand nyine so umurebi witwa Ankole Media wano enda Beyazini namba yesimu WhatsApp munonga akuba calls nezinteganisa 703 209 350 0 mushanziri 3 20 50 nijasha yo no wahitewe kanise kuba hagana kansimbi tugakorera umutokomo aga ni makugana kansime tikuja ngo necha mbaho ana kansime reka tutagajabura yaferwa nyine ejo ni video kirase yo rakore kandi yo noza gukorera abantu kandi to Ankole Media tuehire umwe umusharing channel umusharing video buri munyankora hori buri muganda hori share ndorimirwa akuba ito tukura international nabo wabona ibyabiri drop so nchitade chera tukitera chaba international follow us on all media platforms ronda Ankole Media following ronda Beyazini ZD following ronda DM Swaga following ronda birungi nebisa following so buri tumwe tero God bless Uganda. Mukama katu